Maitho mothe marĩ kũrĩ Karango Mũraya marĩ na Carol Kim, kuona nĩ ikinya rĩrĩkũ magũkorwo makĩoya thutha wa Theresa mamake Mũraya gwĩtia ciana ciake. Na nĩ ndeto ĩmakĩtie Akenya aingĩ mũno na gũkorwo makĩingĩrĩra Karango, nĩ gũkorwo akĩneana ciana ciake nyina wacio arĩ muoyo. Na mwĩroreri nderetio ĩno ya Carol Kim nĩ ĩhiũhĩte rũrenda rwa Facebook makĩria, kuona nenda-inĩ ciothe irarĩrĩria ũhoro wa Carol Kim gũthũkia gwa Theresa. In addition, ndeto ĩrĩ na magigi nĩ ĩrĩkĩtie kumbũka, na kũrĩa fani ũmwe andĩkĩte page-inĩ yake ya Facebook atĩ Kabiti amelipa watu kadhaa ya mkono, wale wakicomment kwa post za watu ya kwamba mtoto ni wa Taban, tumeweza kujua ni uongo. Anataka ndio watu waache kusema Taban analea mtoto ya wenyewe. Nĩtwarega kũgũra icio gĩthaiga wa cai. Wamatatu ni kipenzi kilazimishi, kisukumishi, kitumiaji methaiga, asanteni. Na mwena-inĩ wake Wanja Nyarari ũrĩa warĩ mũrata wa Carol Kim wa hakuhĩ, nĩarĩkĩtie kũhithũria ndeto cia kũmakania mũno cia Carol na kwandĩka page-inĩ yake ya Facebook atĩ kubeba bibi harusi kwa V8 ndio ilifanya mkaniingisha kwa hili swala nyeti, na mimi nikaamua kusimama na mke wa boma. Afadhali singekuwa nimetajwa, lakini nimejua mbona Theresa alikuwa anaumwa. Kulingana na zile picha zinazunguka kwamba sikukuu ya Christmas, picha zilikuwa kumaanisha alikuwa anachukua watoto, anawacha bibi anaenda out na kukua kando. Hata kama ni mimi, hilo ni tembea ambalo koo langu haliwezi kumeza. Mwanaume umepubazwa walai. Usimdharau mliyekula shida na yeye. Nawe kukua kando, tafadhali usidhulumu mama aliyebeba mimba 3 na uchungu huo wote. Labda hilo ndio lasababisha usipate mimba ya huyo mume. Sijui kama ni ukweli, lakini nawasikia wahenga wakisema, ulikuwa na mimba lakini ikatoka. Pole sana. Usiwatumie watoto wa mwanamke mwingine kuthibitisha mapenzi. Na mafans nĩmakorwo makĩreact ihenya mũno thutha wa ndeto ici kumbũka, and this is what they have said. Woi, kadem unapitisha mwanamke mwenzako hii pain yote. You don't even have mercy for the little girl SC. Utaishi aje vizuri knowing very well you are the cause of their parents separation. Alafu those saying Theresa ni drama queen, wait until it's your turn. It's very painful than labor pains itself aki. Hata akaragiwe hizo vitu, kuna siku itafika huyu wa Korintho aone alikosea, but itakuwa too late. Na imagine machozi Theresa alilia mwaka mzima akiwa tu amenyamaza, oetereire tu no gũkagĩra, lakini wapi, karibu aende kwa kaburi. Huyo wa matatu asijione skari, atie kichwa maji. Siku ya kunyolewa itafika tu na ajipate kuna mwingine, malipo ni hapa tu duniani. Atumia gathũkia. Na ũguo nĩguo maũndũ makĩhana mwĩroreri wa Kikuyu Hot News TV. Thiĩ na mbere na gũ-subscribe nĩguo ũgakorwo ũrĩ wa mbere kũmenya marĩa marahanĩka gũkũ bũrũri-inĩ matanamenywo nĩ mbarĩ ya Nyamenya Magathai. Stay tuned for more updates.